پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии ӯзбекистон ки 26 март оғоз гардид, ҳамчун марҳилаи муҳим ва таърихӣ дар роҳи таҳкими муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ду кишвари ҳамсоя арзёбӣ мегардад. ин сафар ва на танҳо идомаи мантиқии муколамаи сатҳи олӣ байни ду давлат мебошад, балки бозгӯи иродаи қавии сиёсӣ ҷиҳати густариши ҳамаҷонибаи робитаҳо дар соҳаҳои гуногун ба ҳисоб меравад. ҳамзамон дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии ӯзбекистон масъалаҳои муҳими минтақавӣ аз ҷумла таъмини амният, истифодаи оқилонаҳои захираҳои обу энергетикӣ ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ низ дар меҳвари мулоқотҳо қарор гирифта барои таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ ва густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва сайёҳӣ имкониятҳои нав фароҳам меорад. ин ҳама омилҳо заминаи устувореро барои таҳкими бештари шарикии стратегӣ ва рушди дарозмуддати муносибатҳои дӯстона байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон фароҳам месозанд. 26 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон با سفر دولتی واردی شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان شدند. در فرودگاه بین المللی تاشکند هما مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با نشان احترام بلند راهبر کشور میزبان پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف گرم و صمیمی استقبال گرفتند. السلام علیکم. تاجیکستان، ازبکستان جنت مونند باغ و بستان ازل birge qardosh eller bir-biriga payvand diller koda koshu koda ko'z o'zbek tojik do'st bo'lsin dillarda shu qutlug' so'z doim vaqtga yod bo'lsin. خوش آمدید مهمانانی عزیز، مهمانانی قدرشناس. شما را استقبال می نماید خلقی ازبک و ازبکستانیان با احترامی خاص. با افتخار سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میدان فرودگاه فضای ادانه داشت. پرچم‌های هر دو دولت افروخته شده. شعار و آویزه‌های ترنمگر دوستی مردمان تاجیکستان و ازبکستان آویزان بود. سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان روزهای 26 و 27 مارت در شهرهای تاشکند و بخارا جریان گرفته. در دایره آن ملاقات و مذاکرات سطح عالی در نخستین نشست شورای عالی بین دولتی، امضای شماره زیادی سندهای نوی همکاری و برگزاری فورم تجارتی و یک قطار چاره‌بینی‌های فرهنگی از جمله شام دوستی و روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان در نظر است.
26 март дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии ӯзбекистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанги мардуми ӯзбек дар назди муҷассамаи истиқлолият ва башардӯстӣ гулчанбар гузоштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сарвазири ҷумҳурии ӯзбекистон абдулло орипов ҳамроҳӣ намуданд. بیست و ششم март дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии ӯзбекистон маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди қасри кӯксарой сурат гирифт. меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуданд. Emomali Rahmon janob oliylari, faxriy qorovul sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan tabriklaydi. Faxriy qorovul boshlig'i polkovnik Xanikolov. مراسم استقبال رسمی با گزارش فرماندهی گارد فخری، صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشتن سران دولت‌ها از نزد قطار سربازان، عرض احترام مهمان عالی مقام به پرچم دولتی ازبکستان، شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب جریان گرفته. با گذشت نظامی جز و تام‌های گارد فخری از نزد سران دو دولت انجام یافت.
مذاکرات سطح عالی در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری ازبکستان با ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف آغاز یافت. پرزیدنت جمهوری ازبکستان سرور دولت ما را بار دیگر به شهر تاشکند خیر مقدم گفته اظهار باور نمودند که بازدید کنونی محترم امامعلی رحمان با تحکیم و گسترش شریکی استراتژی و مناسبت‌های همپیمانی دو کشور همسایه تکانی نو می‌بخشد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با محترم شوکت میرزیویف برای دعوت به تاشکند و پذیرایی گرم و صمیمی عرض سپاس نموده بر روند تحکیم پیوسته مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ازبکستان در روحیه شریکی استراتژی و همپیمانی بهای بلند دادند. محاکمه حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوستی و همکاری گوناگون پهلوی تاجیکستان و ازبکستان سپس در نخستین نشست شورای عالی بین دولتی با اشتراک هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافت. گفت و شنیدهای رسمی دو جانب با سخنان تبریکی به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز که برای هر دو کشور همسایه ارزش والای تاریخی و فرهنگی دارد آغاز یافت. ضمن نشست نخستین شورای عالی بین دولتی که تأسیس آن نشانه به سطح بلند رسیدن مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی دو کشور همسایه ارزیابی گردید، مجموعی وسیع مسائل تحکیم و گسترش همکاری دو جانبه بررسی شد. با قناعتمندی تاکید گردید که حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور به 1 میلیارد دلار آمریکایی نزدیک می شود و اظهار باور کرده شد که تا سال 2030 این نشان داد تا به 2 میلیارد دلار رسانده می شود. ذکر گردید که حالا در سرزمین ازبکستان 410 کارخانه با سرمایه صاحبکاران تاجیک و در تاجیکستان 131 کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان فعالیت دارند. این آمار نشانه نمایان گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور همسایه نامیده شد. همچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای رفت و آمد شهروندان میان دو کشور از جمله با مقصد سیاحی یکی از دستاوردهای مهم جانب‌ها در سالهای اخیر ارزیابی کرده شد. وابسته به این پیشوای ملت تاکید کردند که در سال 2025 نزدیک 2,800,000 شهروند ما به ازبکستان و بیش از 1,100,000 شهروند کشور همسایه به تاجیکستان سفر نمودند. سرعت بلند گسترش رابطه‌های همکاری در ساحه‌های استراتژی چون انرژتیک، صنعت، نقلیات و کشاورزی تاکید گردید. از برگزاری با موفقیت نمایشگاه مشترک محصولات ساحوی در شهر تاشکند، روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان و انجمن بین منطقوی صاحبکاران دو کشور در شهر جیزخ ازبکستان که در حاشیه این سفر جریان داشتند اظهار قناعت کرده شد. تقویت همکاری برای استفاده وسیع تکنولوژی‌های نوین، دستاوردهای نوترین علم و تکنیک معاصر، همچنین دستگیری عالمان و تشبثکاران جوان ضرور دانسته شد. با دریافت راه‌های رشد منبعه همکاری در بخش‌های معارف، تندرستی، جوانان، ورزش و سیاحی توجه زیاد ظاهر گردید. تحکیم همکاری میان ساختارهای حفظ حقوق و ترتیبات هم از موضوعهای مهم مذاکرات بود. در رابطه با این ضرورت هماهنگی‌های مشترک در مبارزه با ظهورات تروریسم و افراطگرایی، جنایت‌های کیبری، قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایت‌های متشکل فرامرزی تاکید کرده شد. با همکاری در مسائل منطقوی و جهانی هم توجه خاص ظاهر گردید. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان از جمله اوضاع اطراف منطقه ما را مرکب نامیده ابراز داشتند که برای واکنش مؤثر به خوف و تهدیدهای عمومی تلاش‌های مشترک منبعه تقاضا می‌گردد. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ازبکستان با اشتراک و در حضور سران دولت‌ها مراسم امضای سندهای نو همکاری صورت گرفت. نخست راهبران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف زیر اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره تعمیق مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی امضا گذاشتند.
زیر برنامه زیاد نمودن حجم گردش مال تا 2 میلیارد دلار آمریکایی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان تا دوره سال 2003 و برنامه‌های همکاری صنعتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دو دولت سندهای زیرین به امضا رسید. سازشنامه درباره همکاری علمی میان اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمیای علم‌های جمهوری ازبکستان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اگنتی رشد خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ازبکستان اوید به همکاری در ساحه خدمت دولتی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه اجرای مجبوری سندهای سودی و سندهای دیگر مقامات میان خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیوروی اجرای مجبوری نزد پروکوراتور گنرالی جمهوری ازبکستان. یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اگنتی رشد اینواسیون نزد وزارت معلومات عالی، علم و اینواسیون جمهوری ازبکستان. پروتکل درباره وارد نمودن تغییر و الهه‌ها به سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان اوید به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ازبکستان از 10 ایون سال 2021. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان اوید به تطبیق متقابله نظام‌های الکترونی سرتیفیکات کنانی پیدایش مال‌ها. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره همکاری در ساحه تندرستی و علمی طب. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان باید به هماهنگسازی تقسیمات بسامدهای رادیویی در منطقه‌های نزد سرحدی که از جانب خدمات رادیویی زمینی شهروندی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان استفاده می‌شوند. سازشنامه همکاری میان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت نقلیات جمهوری ازبکستان اوید به استفاده نظام اطلاعاتی پرمیت. یادداشت تفاهم بین کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی تحصیلات کسبی نزد وزارت تحصیلات عالی، علم و اینواسیون جمهوری ازبکستان درباره همکاری در ساحه تحصیلات کسبی. نقشه چهاربینی‌ها اوید به تطبیق سازشنامه همکاری میان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و سودای جمهوری ازبکستان در ساحه تکنولوژی و اینواسیون برای سالهای 2026-2028. نقشه چهاربینی‌ها اوید به تطبیق یادداشت تفاهم درباره همکاری میان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت صنعت کوهی و گئولوژی جمهوری ازبکستان در ساحه صنعت کوهی و تکنولوژی‌های نو برای سالهای 2026-2028. یادداشت تفاهم درباره همکاری میان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه جمهوری ازبکستان. خریطه راه دایر به دورنمای رشد همکاری در ساحه کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری میان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و وزارت کشاورزی جمهوری ازبکستان برای سالهای 2026-2028. نقشه چهاربینی‌ها میان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری ازبکستان اوید به همکاری در ساحه فرهنگ برای سالهای 2026-2027. خریطه راه اوید به رشد همکاری در ساحه سیاحی میان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته سیاحی جمهوری ازبکستان برای سالهای 2026-2028. табодули таҷриба омӯзиши дастовардҳои соҳавӣ ва асос ба густариши бештари равобити тарафайн дар доираи муносибатҳои устувори дипломатӣ ки бар асоси риштаҳои бародарӣ дӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангиву мардумии ду халқи ба ҳам монанд устувор гардидаанд, дурнамои равобит байни ҷумҳуриҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон дорои дурнамои нек ва дастовардҳои беназир арзёбӣ мешаванд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии ӯзбекистон намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии тоҷикистон افتتاح یافت که در زمینه آن بیش از 50 شرکت نمونه‌های اقتدار استحصالی خود را معرفی نمودند. همکارانمان فخرالدین محمد یوسف و مهروزی جمعه گزارش می‌دهند.
экспо осиёи марказӣ намоиши молу маҳсулоти ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳи байналмилалии ӯзбекистон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ва намояндагони ҳукумати ҷумҳурии ӯзбекистон ифтитоҳ гардид. намоиши молу маҳсулоти ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳи байналмилалӣ аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нав дар якҷоягӣ бо палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Тошканд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якҷоя бо вазорати саноат ва технологияҳои нав вазорати кишоварзӣ имрӯз намоишгоҳи муштараки молу маҳсулотҳои саноатӣ ва кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор кардид ки дар ин ҷо зиёда аз 50 ширкатҳо молу маҳсулотҳои худро муаррифӣ намуданд ва ин на танҳо муаррифии молу маҳсулот балки зиёда аз 80 корхонаҳои ватании мо дар ин ҷо вохӯриҳо анҷом доданд ва шарикони нави худро пайдо намуданд ки барои минбаъда рушди байни ҳарду кишвар заминаи мусоид фароҳам меоварад. фазои ҳусни тафоҳум ҳамроҳӣ ва мавқеъгирӣ созанд дар муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии ҷумҳуриҳои тоҷикистону ӯзбекистон ки дар заминаи рафоқати байни ҳам ва эҳсоси баланди дӯстӣ асоснок гардидааст то рафт ба сатҳи сифата нав мерасад. дар заминаи намоишгоҳи миллии маҳсулоти саноатии тоҷикистон дар ӯзбекистон зиёда аз 80 намояндаи бахши соҳибкориву сармоягузорӣ дар самти рушди муносибатҳо ба мувофиқаҳои нав расида. 50 ширкати истеҳсолию тиҷоратӣ намунаҳои маҳсулоти мошинсозӣ, саноати кимиё, саноати сабук ва насоҷӣ, дорусозӣ, маҳсулоти санитарӣ, инчунин сохтмонӣ, атриёт, мебел, асбобҳои рӯзгор, чинӣ ва зарфҳои хӯрокворӣ, нӯшокиву нӯшобаҳо, намуди техника, молҳои соҳаи электротехникӣ, нуриҳои минералӣ, саноати хӯрокворӣ ва намунаи маҳсулоти кишоварзиро бо банду басти сифатнок ба маъраз гузоштанд. дар заминаи намоишгоҳи миллии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳи байналмилалии ӯзбекистон имконоту намунаҳои иқтидори истеҳсолӣ, маҳсулоти корхонаҳои муштараки саноатӣ муаррифӣ гардида, дастовардҳо ва рушди минбаъдаи воридоту содироти маҳсулот ба кишварҳои ҳамдигар ва баҳри афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни тоҷикистону ӯзбекистон маслиҳатҳои муфид дода шуд. баргузории чунин намоишгоҳ омили муҳими дарёфти шарикони нав ва густариши муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ гардид. имрӯз мо дар намоишгоҳи калони саноатӣ иштирок дорем. мо маҳсулотҳои худро ба намоиш бароварда маҳсулотҳои мо бо боиси ташнашикани сиёма, маҳсулотҳои гӯшти мармарӣ ва саноати вазнин, мошинсозӣ акия авесто ва инчунин арвис, маҳсулоти насоҷӣ ба намоиш бароварда тамоми маҳсулотҳои мо ниёзи мардум буда. аллакай дар ин намоишгоҳ намояндагон меҳмонон аз маҳсулотҳои мо дидан намуда ҳамкориҳо дар ин самтҳо аллакай корҳо оғоз шудааст. тамошобинон намояндагони ҳарду кишвар имрӯз аз намоиши профилҳои истеҳсол намудаи ҷамъияти мо дидан намуданд. барои ман бисёр хуб буд ки дар чунин чорабинии муҳими байни ду кишвар иштирок намудам ва барои мо як зинаи иловагӣ дар фаъолияти кориамон замъ мешавад, илова мешавад. имрӯз бо шарофати сиёсати неку хиратмандонаи сарони ду кишвари бо ҳам дӯсту ҳамсоя равобити дуҷониба ба сатҳи сифата нав расидааст. ёдрас мешавем ки ҳаҷми гардиши тиҷорати хориҷӣ байни тоҷикистон ва ӯзбекистон дар соли 2020 беш аз 300 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрикоро ташкил дода буд. ҳоло тасмимҳо баҳри то ба 1 миллиард ва бештар аз он расонидани гардиши тиҷорат равона гардидааст. На данной выставке имеем честь выставляться впервые. Познакомились с нашими коллегами с Таджикистана, Арча Мебель, обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества нашего, надеемся, плодотворного. Обменялись опытом работы. Очень полезно было послушать производство, как работает в Таджикистане, как у нас это все работает. Надеемся на дальнейшие наши взаимоотношения хорошие, привлекать партнеров таджикских к нам, соответственно, и наоборот. Для нашей компании большая честь сегодня представлять свою продукцию в этой выставочном комплексе, выставке. Специально подготовившись к этой выставке, мы выбрали тематику выставки. Это создали коллекцию из дерева. Вся продукция, которая представлена на этой выставке, оно изготовлено на наших производственных площадках с нашими мастерами из благородного материала дерева. Наша продукция, оно уже на 50% является экологически чистыми с учетом использования солнечной энергии.
Нам очень радостно в том, что мы смогли свои достижения показать здесь, на площадке Узбекистана, потому что Узбекистан – это наши партнеры, и мы практически с ними советуемся, мы идем в ногу в мире дверного производства. густариши ҳамкориҳои дуҷонибаи тиҷоратӣ ва иқтисодӣ самти авлавиятноки муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон дониста мешавад. ин аст ки барои устуворсозии рештаҳои ҳамкории тоҷирону соҳибкорон асосҳои воқеӣ муҳайё мебошад. иродаи қавӣ ва иқдомҳои хиратмандонаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон бо устуворсозии решаҳои дӯстиву бародарӣ омили таҳкими иртибототи дуҷониба хусан асоси тақвияти робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, мустаҳкам гардидани робитаҳои дӯстии миллати шарафманди тоҷику узбек, афзун гардидани гардиши молу коло, самаранок истифода шудани захираҳои ҳарду кишвар ва дар маҷмӯъ ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии шоиста заминаи воқеӣ мегузорад. Тоҷикистону Узбекистонро тарихан муносибатҳои неку дӯстонаи чандин асра ба ҳам мепайвандад. дар заминаи густариши ҳамкориҳо ҳоло дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагиҳои корхонаҳои Ӯзбекистон ва дар қаламрави Ӯзбекистон ширкатҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон баҳри афзоиши нишондиҳандаҳои робитаҳои тиҷоратӣ фаъолият менамоянд. бо дар назардошти афзунсозии ҳаҷми гардиши тиҷоратӣ байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон имрӯз аз рӯи ҳавасмандии соҳибкорону сармоягузорони дуҷониб мароғ зоҳир гардида ҳамкориҳои тиҷоратӣ зина ба зина аз рӯи нақшаҳои марҳилавӣ то ба истеҳсолоти муштарак расонида хоҳад шуд. дар ин замина Тоҷикистон омодааст минбаъд низ муносибатҳои дуҷонибаро бо Ӯзбекистон дар роҳияи эътимоди мутақобил ва шарикӣ стратегӣ таҳким бахшад. истеҳсоли Тоҷикистон имрӯз дар заминаи намоишгоҳ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон бештар аз 50 ширкати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ маҳсулоти беҳтарини худро дар Ӯзбекистон ба маъраз гузоштанд ки риштаҳои нави ҳамкориро ба ҳам пайваст. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Мерӯзи ҷумъа, Ахбор, Ӯзбекистон. наврӯз пайвандгари қалбҳо. ҷашни наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин оинҳои ниёгони мо аст ки бо фарорасияш аз омадани фасли зебои баҳор ва ибтидои соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. ин мужда рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат ва оғози тозаи зиндагӣ буда, ҳамзамон чун суннати қадимаи ниёгони ориёии мо маънои пирӯзии нур бар зулмот ва тантанаи некӣ бар бадиро ифода месозад. имрӯз ин ҷашни бостониву фархундаро аҳли сайёра ҳамчун нишонаи эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ, вусъати ободкориву созандагӣ ва робитаҳои неки байни халқу миллатҳои гуногуни дунё истиқбол мегиранд. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи баланд ҷараён дорад ки аз раванди баргузории он ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. водию даштҳои ноҳияи Данғара имрӯз гӯё либоси идона ба бар кардаанд. ҳар гӯша аз ин макон садои ханда, мусиқӣ ва суруди зиндагиро ба гӯш мерасонад. ин деҳаи Алиҷони ҷамоати деҳотӣ Пушинг аст ки сокинонаш аз субҳи содиқ гирди ҳам омадаанд то наврӯзи оламафрӯзро бо дили пур аз меҳру умед истиқбол бигиранд. наврӯз зода ва парвардаи муҳити аҷдоди тоҷикон, шиносномаи фарҳанг ва маънавиёти ниёгон аст. имрӯз вижагиҳои бисёр арзишманди ҷашни бостонии наврӯз дар ҷашнгоҳи мо ки дар деҳаи Алиҷони ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара баргузор гашта истодааст эҳсос мешавад. мардум бо рӯҳияи баланд, бо шукргузорӣ аз фазои амну осоиштаи кишвари маҳбуб ин ҷашни ниёгони хешро истиқболи гарму самимӣ доранд. сокинони ин гӯшаи ободони диёр тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯзро чун дигар мардуми меҳандӯсти кишвар бо шаҳомату сурури бисёр баланд доир намуданд ки дар он анбӯҳи мардум бо шукӯҳу ҷалоли бепоён ва бо шукргузорӣ аз фазои амну осоиштаи кишвар ширкат намуданд. сокинони ҳунарманду заҳматпешаи деҳаи Алиҷон бо муҳаббат, бо завқи баланди ватандӯстӣ ва гиромидошт аз оину русуми наҷибу ваҳдатгарои наврӯз хони идона густурда, ҳунармандони хушзавқаш бо манзури маҳсули дастони сеҳрофарин хони идона густурда, занону бонувони пурҳунараш бо пешниҳоди таомҳои хоси баҳорӣ, пирони рӯзгордидааш бо дуои шукуфоиҳои ҳарчи бештари тоҷикистони
соҳиб истиқлол, гулдухтарон бо рақсу таронахонӣ, кӯдакон бо шодиву сурур ва бозиҳои хоси наврӯзӣ тантанаҳои ҷашниро дар деҳаи мазкур басорангину хотирмон сохтанд. наврӯз навҷавон аст, наврӯз ҷовидон аст, аз рӯзгори дерин беҳтарин нишон аст. имрӯз чун ҳамасола дар деҳаи алиҷон ҷамъияти деҳоти пушинг наврӯзи байналмилалиро бо як шукӯҳ шаҳомати баланд ҷашн гирифта истодаанд. бигзор сулҳу субот, тинҷиву амонӣ дар ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон пойдор бошад. воқеан ҷашнгоҳи наврӯзии деҳаи алиҷони ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара як фазои пурнишоту пуршукӯҳи ҷашниро мемонад, ки хурду бузурги ин гӯшаи диёр бо шукргузорӣ аз фазои соҳиби истиқлолӣ, таронаи ҳамдиливу ҳамбастагӣ бар лаб, кӯҳанҷашни ниёгони хешро, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ бо тамоми оину русуми инсонсози хеш аз нав эҳё гардидааст, истиқбол менамуданд. аз ин ҳама чеҳраҳои болида ва муҳаббати саршори мардум гуфтан мумкин аст, ки расму оин ва фазилатҳои накӯи наврӯз моҳияти инсонсоз доранд. усулан суннатҳои милливу аҷдодӣ ва одобу русуми ниёгон дар ҷашни байналмилалии наврӯз дар бовару эътиқоди мардуми озодаву сарфарози мо решаи қавӣ дорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ва меҳмонони чорабинӣ зимни дидор аз гӯшаҳои наврӯзӣ ба сокинон барои ташкилу намоиши сатҳи баланд изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. таъкид карда шуд, ки наврӯз ба рукни муҳими хештаншиносӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебоипарастӣ, инсондӯстӣ ва расидан ба қадри ҳаёти хушу хӯрам табдил ёфтааст. ҳамаи мардуми деҳаи алиҷон хусу хурсондона наврӯзро гузаронда истоданд. ма боварӣ калон дорем, ки дар оянда ободии деҳаи мо айдан хубтар, айдан базебтар, айдан наврӯзвор мешавад. мо имрӯз наврӯзи оламафрӯзро дар деҳаи алиҷон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва дар сатҳи баланд ҷашн гирифта истодаем. ҳамин гуна тантанаҳои ҷашнӣ дар деҳаи алиҷон бо барномаи рангини фарҳангӣ идома ёфта, мардум таҳти навои мусиқии марғуби баҳорӣ рақсу шодмонӣ намуданд. метавон гуфт, ки наврӯз дар деҳаи алиҷон ва тамоми Тоҷикистон на танҳо ҷашн, балки достони зиндаи ваҳдат, ҳамбастагӣ ва пайванди наслҳост. бигузор ин рӯшноӣ ҳамеша дар хонадони ҳар як сокини кишвар фурӯзон бошад. тантанаҳои бошукӯҳи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи зебоманзари балҷувон имсол низ дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор карда шуд. дар саҳни маркази тарихиву фарҳангии қалъаи балҷувон сокинони 5 ҷамъияти шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳои ноҳия маҳсулоти истеҳсолӣ ва дастоварду ҳунарҳои худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллии тоҷикон ба ҳисоб рафта, давоми 16 сол ин ҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб намудааст. тантана ва риояи анъаноти аҷдодон дар ҷашнгоҳи имрӯза аз ҷониби сокинони ноҳияи балҷувон гувоҳӣ аз он медиҳад, ки воқеан ҳам наврӯз омили муттаҳидиву сарҷамъӣ, тифоқӣ ва рушди корҳои саҳроӣ ба ҳисоб меравад. зеро аҷдодони мо то ба имрӯз маҳз дар наврӯз ба соли нави аҷдодӣ оғоз бахшида, орӣ аз кинаву адоват ба зиндагии шоиста талош менамоянд. дар ҳақиқат дар ин рӯз сокинони сарбаланди ин ноҳия тамоми ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дузандагию бофандагӣ, кандакорию оҳангарӣ ва орустани дастурхони идонаи наврӯзиро бо хӯрокҳои миллӣ пешкаш намуда буданд, ки ҷолиби диққат буд. тӯли 6 солай мо дар ҳамин ҳунарҳои мардумӣ кор ва фаъолият дорем. мо ҳамин ҳунара ай бибиёмон, ай модаромон ёд гирифтем. кӯшиш мекунем, ки бо ба фарзандомону ба шогирдомон нишон бидем. зиёда аз 30 шогирд тайёр кардем. мо ин маҳсули дасти худмон ба фурӯш мебарем, зиндагимона айами пеш мебарем. дар доираи баргузории ҷашни наврӯзи байналмилалӣ духтарону бонувони ноҳия бо ба бар намудани сару либоси миллӣ зебогии ин мероси гузаштагони худро муаррифӣ карданд.
наврӯз ки ҳамчун як ҷашни табиӣ соли як маротиба дар ҳамин шабрӯз эҳё мешавад ва ин ҳам бошад рабт дорад ба миллати тамаддунсози мо, махсусан сокинони ноҳияи доманакӯҳи балҷувон ки ба чорводорию кишоварзӣ шуғул доранд, ҳамин шабрӯзро интизорӣ кашида наврӯзро бо ҳама ҷузъиёташ истиқбол менамоянду барои фаровонии ҳосили соли оянда дони умед мепошанд. баъд аз муаррифӣ ва намоиши дастовардҳо сокинон тариқи роҳпаймоӣ ба макони баргузории қисмати фарҳангии чорабинӣ ки боғи фарҳангию фароғатии ноҳия интихоб гардида буд ҷамъ омаданд. зимни суханҳои табрикотӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аҳли ҷамъомадагон ва кулли сокинони ноҳияро бо ҷашни наврӯзи дилафрӯз табрику таҳният намуда ин ҳама хурсандии мардумро аз баракати тинҷию осоиштагии ватан, ваҳдати миллӣ ва шарофати истиқлолияти ватан арзёбӣ намуданд. таъкид карда шуд ки наврӯз барои мардуми тоҷик на танҳо ҷашн аст, балки он инъикосгари рӯҳи бузурги ниёгони мо, муборизаи онҳо барои сулҳ, некӣ ва созандагӣ буда ҳатто дар фоҷиабортарин лаҳзаҳои таърих онҳо ин ҷашнро ҳамчун умеде барои ҳаёти орому сулҳомез ва саодатманд таҷлил менамоянд. ҷашни наврӯз имрӯз ба як ҷашни байналмилалӣ табдил ёфтааст. соли 2009 ин ҷашн ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил карда шуд ва соли 2010 маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид 21 мартро ҳамчун рӯзи байналмилалии наврӯз эълон намуд. ин иқдом нишон медиҳад ки наврӯз дорои арзиши умумибашарӣ мебошад. барномаи ҷолибу рангини консертии аҳли фарҳанг ки инъикосгари расму оин, шодию нишод, зебогиҳои ҳунари дирӯзу имрӯзаи мардуми тоҷикро дар бар мегирифт, бо рангу ҷилои тоза пешкаши тамошобинони сершумор гардида боиси фараҳмандию болидароҳии ҷамъомадагон гардид. ҷашни байналмилалии наврӯзро кормандони раёсати адлияи вилояти хатнон бо баргузории чорабинии зебои идона бо шукӯҳ шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ин маҳфили идона дар фазои гарму самимӣ ва рӯҳияи болидаи миллӣ баргузор гардида иштирокчиёнро ба арзишҳои волои фарҳанги ниёгон боз ҳам наздик намуд. дар доираи чорабинӣ хони зебои 7 сину 7 шин бо завқи баланд ороста шуда намудҳои гуногуни таомҳои миллии тоҷикӣ пешкаши меҳмонон гардид. ҳамзамон намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дигар унсурҳои анъанавии наврӯз ки ба фарҳанг ва рӯзгори суннатии миллати тоҷик иртиботи мустаҳким доранд манзури ҳозирин гардонида шуда ба маҳфил ҳусну таровати хоса бахшид. ба истиқболи ин ҷашни бостонӣ ки яке аз суннатҳои муҳими он анҷоми корҳои ободониву тозакорӣ маҳсуб меёбад, кормандони раёсати адлияи вилояти хатнон иқдомҳои созандаро роҳандозӣ намуданд. дар ин замина бинои маъмурии раёсат аз таъмири асосӣ бароварда шуда саҳну атрофи он тозаву озода гардонида шудааст. ҳамчунин бо шинонидани ниҳолу гулҳои ороишӣ, рангубори муҳити атроф ва насби шиору овезаҳои идона фазои гирду атроф боз ҳам зебову дилфиреб гардонида шуд. ин иқдомҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва истиқболи гарму самимии фасли баҳор ва ҷашни наврӯз арзёбӣ гардиданд. зимни чорабинӣ таъкид гардид ки таҷлили ҳамасолаи наврӯз бо чунин шукӯҳу шаҳомат ва дар фазои ҳамдиливу ҳамбастагӣ бозгӯи он аст ки наврӯз воқеан ҷашни меҳру сафо, дӯстиву самимият ва ваҳдати мардум мебошад. ин ҷашни бостонӣ инсонҳоро ба некиву накӯкорӣ, анҷоми корҳои созанда ва таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ҳидоят менамояд. фазои идонаи чорабинӣ бо садои суруду навоҳои дилангез ва барномаҳои фарҳангии ҷолиб боз ҳам рангину хотирмон гардида дар дили иштирокчиён ҳисси ифтихор аз фарҳанги миллӣ ва шодмонии наврӯзро афзун намуд. ин мусобиқа на танҳо як рақобати варзишӣ, балки майдони маҳорат, шуҷоат ва омили таҳкими дӯстиву рафоқат миёни кишварҳои ба ҳам дӯсту ҳамсоя арзёбӣ карда мешавад. чунин як чорабинии ҷолибу сатҳи баланд ба ифтихори ҷашни байналмилалии наврӯз роҳандозӣ шуда ба яке аз рӯйдодҳои муҳими варзишиву фарҳангии минтақа табдил ёфтааст ки ҳамасола бо фарорасидани фасли баҳору ҷашни наврӯзи оламафрӯз дар тамоми талу теппаҳои сабзпӯши шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамин гуна сабқатҳои варзишӣ
сурат мегирад. ба иттилои масъулон дар мусобиқа паҳлавонон аз минтақаҳои гуногуни кишвар ва ҷумҳуриҳои узбекистону қазоқистон иштирок ва қувваозмоӣ намуда маҳорати баланд, ҷасорат ва анъанаҳои деринаи гӯштини миллиро нишон доданд. тамошобинон ки шумораи онҳо аз 10 000 нафар зиёд буд, бо шавқу завқи хос рақобатҳои пуршиддатро пайгирӣ карда ҳар як ғалабаро бо кафкубиҳои гарм истиқбол гирифтанд. гӯштини миллӣ яке аз варзишҳои суннатии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта на танҳо василаи нерӯсанҷӣ, балки рамзи матонат, мардонагӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. баргузории чунин мусобиқаҳо дар рӯзҳои идҳои миллӣ, бахусус дар айёми наврӯз аҳамияти хоса дошта барои таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва муттаҳидии мардум мусоидат мекунад. чунин тадбирҳо собит месозанд ки гӯштини миллӣ то ҳол миёни ҷомеа ҷойгоҳи худро доштаву пойбарҷо мебошад ва ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. аз рафти ҷараёни ин сабқати ҷолиб мушоҳида гардид ки паҳлавонон бо ҳунару истеъдод ва усулҳои вижаи гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ намуда барои ба даст овардани унвони беҳтарин талош меварзиданд. ҳадафи асосии ин мусобиқа дар баробари таҷлили ҷашни наврӯз ҳамчунин дарёфти беҳтарин гӯштингирони тоҷик ва рушди минбаъдаи ин намуди варзиш мебошад. дар ин рӯз ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳо ва шоҳҷоиза қадрдонӣ гардида барои иштироки минбаъда дар сабқатҳои сатҳи баланд ҳавасманд карда шуданд. кормандони раёсати кумитаи бехатарии узқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд ҷашни бостонии наврӯзи некпайро ки соли 2010 мақоми ҷаҳониро касб кардааст бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил намуданд. таҳия ва муаррифии расму оинҳои ин падидаи нодири фарҳангӣ ки дар давоми зиёда аз 6000 сол аз насл ба насл ба мерос мондааст, базмгоҳи наврӯзии кормандони ин ниҳодро дар яке аз мавзеъҳои сарсабзи ноҳияи ҷаббор расулов басо диданиву фараҳафзо ва хотирмон намуд. рақсу бозӣ, иҷрои сурудҳои халқӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, омода кардани таомҳои миллии хоси ҷашни наврӯз, аз ҷумла суманак, густурдани дастурхони идонаи ҳафтсину ҳафтчин, ташкилу баргузор намудани бозию мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар базмгоҳи кормандони раёсати кумитаи бехатарии узқаворӣ дар вилояти суғд мақоми меҳбарӣ дошт, ки ба ҳозирин хеле писанд омад. зимни шодбошии кормандон, масъулони кумитаи бехатарии узқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷаббор расулов таъкид намуданд, ки ин ҷашни бостонӣ ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷам месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. воқеан таҷлили бошукӯҳи ҷашни наврӯз шаҳодат аз он аст, ки мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати ин ҷашн аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми тоҷик ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти суғд низ ҷашни ҷаҳонии наврӯзро, ки бо таърихи беш аз 6000 солаи ғаниву рангинаш ба беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ табдил ёфтааст, бо оростани хони идона, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии шукӯҳманду хотирмон таҷлил намуданд. масъулон таъкид намуданд, ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат наврӯз эҳьё шуд, мақоми хоса пайдо намуд ва аз ҷашни мардумӣ то сатҳи ҷашни давлатӣ ва байналмилалӣ эътироф гардид. наврӯз ҷашни инсони некманиш ва таҳаммулгаро буда, бо фарорасии он одамон кинаву адоватро аз дилҳо дур месозанд, ба покиву садоқати ботинӣ рӯ меоранд, ба беҳдошти фардӣ, хонаводагӣ ва ҷомеа мепардозанд. бо ифтихору шодмонӣ иброз гардид, ки бо иқдому ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2010 созмони милали муттаҳид бо қабули қатнома доир бар рӯзи ҷаҳонии наврӯз аҳамияти умумибашарии ин оини бостониро ҳамчун падидаи хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи таҳаммулгароии сулҳу ваҳдат, ҳамзистии осоишта, нишони арзгузорӣ ба таъриху тамаддун ва анъанаҳои ниёгон ба аҳли башар муаррифӣ ва эълон намуд. дар литсеи инноватсионии ҷавонии шаҳри хуҷанд бошад, ҷашни байналмилалии наврӯз шукӯҳманду хотирмон таҷлил гардид ва баробари гиромидошти расму оинҳои бостонӣ, дастовардҳои илмиву эҷодии хонандагону омӯзгорон ҳам муаррифӣ карда шуд. дар базмгоҳ равзаҳои махсус оид ба таърихи наврӯз, таому бозиҳои миллӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ манзури ҳозирин гардонида шуд ва дар ин рӯз шодию нишоди хонандагону омӯзгорони литсейро ҳадду канор набуд.
таъкид гардид ки эҳёи суннат ва оинҳои наврӯзӣ дар замони имрӯза, яъне даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон, ҳамчун паёми мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ва мардумони ҳавзаи тамаддуни наврӯз ба оламиён таҷлили онро густурдаву шукӯҳманд намуд ва ин падидаи нодири фарҳангӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. тантанаҳои наврӯзии омӯзгорону хонандагони литсеи инноватсионии ҷавонии шаҳри хуҷанд бо намоиши барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ ки зебогиҳои фасли баҳор, хусусиятҳои хоси расму оинҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро тараннум мекард, хушу хотирмон идома ёфт. ҷашни наврӯзи байналмилалиро дар тамоми ҷамоати деҳоти нояҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо ифтихори баланди миллӣ таҷлил намуда истоданд. баъри таҷлили ин рӯзи фархунда ва муборак, сокинони деҳаи пеши ҷамоати деҳоти Ғарибшоҳ, Шаҳбозови нояи Шӯғнон чорабинӣ бо тантанаи наврӯзиро баргузор намуданд. яке аз суннатҳои хоси ҷашни наврӯз ин тоза кардани хонаву дар ва баровардани чизу чораи хона мебошад, зеро тозаву пок нигоҳ доштани хонаи урфии бадахшонӣ дар ин рӯз рамзи муҳим ба шумор меравад. сокинони ҷамоати деҳоти Ғарибшоҳ, Шаҳбозови нояи Шӯғнон низ ҷашни наврӯзи имсоларо бо тамоми расму русум ва анъанаҳои неки мардумӣ гиромӣ доштанд. қисмати дигари чорабинӣ бо ташкили намоиши таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии бонувон ва занони ҳунарманди ҷамоат ба мараз гузошта шуда, ҳар як кадбону дар ин рӯз маҳорати баланди ҳунармандиро дар тайёр намудани ҳар гуна шириниҳои лазиз ва таомҳои миллии хоси ин минтақаро ба намоиш гузоштанд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ дастовардҳои хонандагон ва омӯзгорон ки дар чанин озмунҳо ва олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ иштироки фаъол намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ба тамошо гузошта шуданд. инчунин аз ҷониби сокинони ин маҳал либосҳои миллӣ пешниҳоди меҳмонон гардонда шуд. ҳар як либоси ба барнамуда гувоҳ аз расму русум ва анъанаҳои неки ниёгони сокинони ин минтақаро муаррифӣ менамояд. дар баробари ин боз ҳунарҳои мардумӣ ки давоми чанд сол баъди эълон гардидани солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми баланд гирифта буд, имрӯзҳо занону бонувон дар эҳё намудани ҳар гуна ҳунарҳо маҳорати баланд нишон дода истоданд. бонувони ин ҷамоат низ дар рӯзи ид либоси идонаи наврӯзиро ба бар намуда ҳамдигарро ба рӯзи наврӯз табрик намуданд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ хурду бузург ба анҷом додани ҳар гуна бозиҳои хоси наврӯзӣ машғул буданд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки наврӯз дар ҳақиқат аз зумраи муҳимтарин ва муқаддастарин оинҳои миллии халқи тоҷик буда таъриху тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. ин ҷашн нишонаи олии хубию покӣ, дӯстию ҳамдилӣ ва ҷашни сафову эҳёи табиат буда тӯли садсолаҳо арзиши неки инсониро дар худ таҷассум кардааст. чун рамзи асосии наврӯзӣ бобои деҳқон ва маликаи наврӯзӣ вориди ҷашнгоҳ гардида ҷамъомадагонро бо наврӯзи оламафрӯз шодбош намуданд. барномаи фарҳангии беҳтарин ки саршор аз меҳру муҳаббат васфи тараннумгари баҳору наврӯз буд ба чорабини таровати дигарро зам намуд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. Energy Drink манбаи нерӯи шумо. ба муносибати таҷлили рӯзи пойтахт ҳафтумин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раис шаҳри Душанбе рӯзи 5 апрел дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишҳои обӣ баргузор мегардад.
паҳлавонони зиёда аз 30 кишвари ҷаҳон ба тоҷикистон меоянд. рақобатҳои мардон дар вазнҳои 65, 78, 86, ҷамъи 86 кило аз бонувон дар вазни то 70 кило сурат мегирад. маблағи умумии ҷоизапулӣ $100,000-ро ташкил мекунад. ғолибони ҷои якум соҳиби $10,000, ҷои дуюм $5,000 ва зинаи сеюм соҳиби $2,500 мегарданд. марҳабо ба мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ. таърихи беш аз 6000 сола, накати масири таърих, исботи илмӣ, фазилатҳои накӯтарини инсонӣ, рӯшании қалбҳо, пайки шодиву нишод, дур кардани адоват ва фуруғи наҷобат, дунёи меҳр, диди нав, шеъри нав, суруди нав, пайғоми нав, рӯзи наву наврӯз, ҷашне ки фазову қалбу шаҳрҳоро тозаву накатбахш мекунад. пойтахти кишвар ҳамвора бо навзи муназзам рушд дорад, вале дар арафаи наврӯз душанберо ба ҳадди ногуфтанӣ наметавон шинохт. маҳз дар арафаи наврӯз душанбе мисли гуларӯси наврӯзӣ зебо мешавад.
тантанаи ҷашни наврӯз дар тоҷикистон. شدم مهنی تو مثل بهش اینجا همه ساختمانان جا همه کش رابیه شدم مهنی تو مثل
اینجا همه ساختمان ها جا همه کش آبادی ببین از ثمر استقلال آبادی ببین از ثمر استقلال مردم همه آزاده و پاکیزه زشت مردم همه آزاده و پاکیزه زشت پیشوای وطن قسمت ما دیگر کرد پیشوای وطن قسمت ما دیگر کرد شکرانه آن که خط تقدیر نوشت شکرانه آن که خط تقدیر نوشت این کشور سبز مهنی نوروز است این کشور سبز مهنی نوروز است دنیا همدن پیرهنی نوروز است دنیا همدن پیرهنی نوروز است صد رنگ شکفته گل بر صحنی گلشن صد رنگ شکفته گل بر صحنی گلشن امروز بشر چو چمنی نوروز است من بهارم ای عزیزان من بهارم همچو جانی پاکی انسان بیقرارم روی پرنوری شما را انتظارم من بهارم ای عزیزان من بهارم
بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار شود آغاز در این مزرعه پاک شود آغاز در این مزرعه پاک محفل و معرکه کشت و شیار محفل و معرکه کشت و شیار ما کشاورزی اصیلیم از آغاز جهان سری آگر برایم همه گلگردان ما کشاورزی اصیلیم از آغاز جهان سری آگر برایم همه گلگردان با نسیمی درب و خنده گلهای چمن با نسیمی درب و خنده گلهای چمن با صدای شرب و گریه نرمی باران با صدای شرب و گریه نرمی باران بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار شود آغاز در این مزرعه پاک شود آغاز در این مزرعه پاک محفل و معرکه کشت و شیار محفل و معرکه کشت و شیار سنت اهل بشر کشتن گندم باشد آرزو رزق و فراوانی مردم باشد سنت اهل بشر کشتن گندم باشد آرزو رزق و فراوانی مردم باشد سالی اسب آمده باشی هوا مهمه زنان سالی اسب آمده باشی هوا مهمه زنان اسبی گل رنگی زمان گل گل و گل سون باشد اسبی گل رنگی زمان گل گل و گل سون باشد بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار شود آغاز در این مزرعه پاک شود آغاز در این مزرعه پاک محفل و معرکه کشت و شیار محفل و معرکه کشت و شیار با دوباران و زمین گرمی آتش ببخل چار عنصر با هم آمده اینک بمسن با دوباران و زمین گرمی آتش ببخل چار عنصر با هم آمده اینک بمسن با دوباران و زمین آتشی خودسی خوانند با دوباران و زمین آتشی خودسی خوانند اندر این محفلی نوروزی ما شعر و غزل اندر این محفلی نوروزی ما شعر و غزل بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار بسری مرز وطن یوغ و سپار آورد گرمی ایام بهار شود آغاز در این مزرعه پاک شود آغاز در این مزرعه پاک محفل و معرکه کشت و شیار محفل و معرکه کشت و شیار محفل و معرکه کشت و شیار شیر میپزیم برناو و پیر میپزیم شیر و شکر و مغزش تمش لذیذ و نغز است با شیر میپزیم برناو و پیر میپزیم شیر و شکر و مغزش تمش لذیذ و نغز است بسیار خوردنی باب است پختنی آن ثواب است بسیار خوردنی باب است پختنی آن ثواب است این خوراکی
قدیمی میراث پشت و باباست این خوراک قدیمی میراث پشت و باباست این خوراک قدیمی میراث پشت و باباست در جشن و عید و ایام تیار کنیم این طعام در جشن و عید و ایام تیار کنیم این طعام از شهدی بالای آن شیرین کنیم همه کام از شهدی بالای آن شیرین کنیم همه کام مرحبا بر خانه ما شودم مهمان ما مرحبا بر خانه ما شودم مهمان ما کم از حولا بشیر نصیبت را بگیر کم از حولا بشیر نصیبت را بگیر ایام عید نوروز حولا بشیر میپزیم ایام عید نوروز حولا بشیر میپزیم یک جای جمع آمده بر نو و پیر میپزیم یک جای جمع آمده بر نو و پیر میپزیم حولا بشیر میپزیم بر نو و پیر میپزیم شیر و شکر و مغزش تمش لذیذ و نغز است حولا بشیر میپزیم بر نو و پیر میپزیم شیر و شکر و مغز است تمش لذیذ و نغز است شیر و شکر و مغز است تمش لذیذ و نغز است شیر و شکر و مغز است تمش لذیذ و نغز است از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک شاهدی پیدایش اهل بشر میسه گلی خواهشی اهل بشر میسه گلی خواهشی اهل بشر شاهدی پیدایش اهل بشر میسه گلی خواهشی اهل بشر محفل بزم سومنک هر جا سنت همایشی اهل بشر محفل بزم سومنک هر جا سنت همایشی اهل بشر از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک زیب و فری سفره نوروز ما حاصل ذهن خرد افروز ما زیب و فری سفره نوروز ما حاصل ذهن خرد افروز ما جلوه بزم سومنک در جهان تنتنه ملت پیروز ما جلوه بزم سومنک در جهان تنتنه ملت پیروز ما از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک از فلک آمد سومنک هدیه از خان ملک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک شربت و شیر گندم است و سفره چرخ فلک شگی آریان عصر بس زینه یا شده مازی خیرت
دنیا سروری دانای تمدن سیرش مان و دیوانی زمان پی نوش سروری دانای تمدن سیرش مان و دیوانی زمان پی نوش نام و نامی وطنی چون بهش در ورقی دفتر دنیا نوشت نام و نامی وطنی چون بهش در ورقی دفتر دنیا نوشت خام پیشوای تمدن شناس میکند از راه صداقت سپاس خام پیشوای تمدن شناس میکند از راه صداقت شناس از فلک آمد سمرک هدیه از خان ملک از فلک آمد سمرک هدیه از خان ملک شربت و شیر گندم است به سفره چرخ فلک شربت و شیر گندم است به سفره چرخ فلک شربت و شیر گندم است به سفره چرخ فلک ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه دخترکان قابلی ملتی نام دارا دخترکان قابلی ملتی نام دارا صاحبی عزت و هنر در تاجیکستان بکنه صاحبی عزت و هنر در تاجیکستان بکنه خواهش قلبی من بود چه بر خوش روز شوم مثل شما در این چمن ماهی رو زردوز شوم خواهش قلبی من بود چه بر خوش روز شوم مثل شما در این چمن ماهی رو زردوز شوم شاد روم به مکتبی کسب هنرهای زمان هنر بود کانی زره من هنر آموز شوم شاد روم به مکتبی کسب هنرهای زمان هنر بود کانی زره من هنر آموز شوم ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه تو عادی هنسی فیزی آن خوشگل و گلدست شوم ماهی رو با سلیقت و شخصی زبردست شوم تو عادی هنسی فیزی آن خوشگل و گلدست شوم ماهی رو با سلیقت و شخصی زبردست شوم زی حسنی زیبایی وطن مست شده به فصل گل در رهی بنیادگری با همه هم دست شوم زی حسنی زیبایی وطن مست شده به فصل گل در رهی بنیادگری با همه هم دست شوم ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه ایامی نوروزی بهار موچاله گردان بکنه زنده زینب انعنایی لیکنی آگام بکنه دودی هردم سری سا آبیلو کنگام شود طبیبی پیشه کرده و از پای آرزو شود دودی هردم سری سا آبیلو کنگام شود
дарди гулӯ метавонад ногаҳон пайдо шавад ва дигар шуморо ором нагузорад. Септаледа Тотал аз дарди гулӯ намоиш барпо накун. Грипп? Стоп грипп! Порви с гриппом! Всыпь гриппу! Помешай гриппу! Стоп грипп! Против симптомов гриппа. Стоп грипп от компании Вегафарм. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. дар печу тоби ҳар рӯза ҳама чиз якранг менамояд то замоне ки сиёма махитои қулфинайро мекушоӣ эҳсосот равшан мешаванд. Кола Блэк навои шабонаи шаҳр як қатра ва ту дар мавҷи худ нок таъми лазизе ки илҳоми тоза медиҳад. Махито лайм рақси тоза як нафас ва ҳаракат бо шеваи нав оғоз мешавад. агар ҳама чиз боздошта шуда бошад сиёма энергетик туро бедор мекунад. сиёма лаззати табиатро эҳсос намо. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами Пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пардифен актив. عاشقان شادی کنه صد شکری آبادی کنه تا آبها شیرین شود پیوسته فرهادی کنه ای عاشقان شادی کنه صد شکری آبادی کنه